Дорабылырың күнді айылғы онна галерея 999 суртатчылара бүгін биһиги редизайн мебели диэн кайысканан мастер-класс көрдөрөбүт. Ол курдук бастан биһиги мастер-класс бут бастакы чаагыгар оңорор мебель бытын обработкалаһынын, онна грунтовкалаһынын, онна краскалаһынын оңоробут. Бу көрөргүт курдук биһиги остолбутун кас бидди деталынан араттыбыт ити краскатын оттон канан даганы ордон калбатын диэмин хитигиддик кылдымсеп. Бу шкуркалатыбыт уже шкуркаланан хатар бу панеллер кас бидди ол атактарын, бу столешницатын, онна бу полкатын бартын шкуркалатыбыт. Аны билигин обезжириватель ылагыт, онна обезжиривателинан ары хыя еген хосполарын курдук кына обработка кылдыт. Бу обработкаланан баран куруаннардан. Анын куранак кына маны сотобут. Бу тохпу паллагана деталь бу панель бу паллагана үрдэ тоқ болуқтақ. Қатырыптақ шырқалатай болуқтақсы. Ол оның паллагана кене груну үшігейдік тұтар, онна грунт красканы ме үшігейдік тұтан қабаналар бұллади. Бұғыдық Mirabella ден красканы тұттағын мен бұ, онна бұ грунт краска болбата. Бұ манан жабілеген отыру кәмінен обработкалыктах кас бидди деталь бытын барытын обезжиривайда мараммат жабихие грунтовкага кирек бит. Аны билеген халгы биһи грунтовкалаһыңа киребит. Ол курду грунтовкага биһи ханады болар адгезионный грунт бете. Бу Mirabella денен туттабын дебитим. Онна кистелер болабыт. Кистебит обязательно искусственный шитинамах кулуктах. Онун оттон улханнык онны манна бут переливайдага кара идите хиддэ худулна бу краска онны деманны грунтовка бытын биһиге хотон кире. Салгы баран ихебит, ол курдук аны краскалаһынга киттибит. Биһиге бу мокка ден өңү эме Mirabella красканы туттабыт, онна жабилеген бу тумбабыт сирейин, онна полкатын мокка жөһүнүнөн краскалыхпыт, онтон атактартытын бу маннык шөй байы лососевый жөһүнүнөн краскалыхпыт. Че хагалыхпыт. Геоджикты келдебит Альбина Семеновна Дичковскаяга Саха республикатыгар Нороту суранаңа хуктарын мастерыгар. Мен краты битсиинер яхпын багарабын, бу манна 2 линия бар. Perfect онна Mirabella ден. Perfect онна Mirabella икен эко краскалар.
Эка краска ден баланы киһи доробиятыр туохта бортута хуох, түргенне курар, колора киһи сезонуттан тутулуга уахайын да болун, кыһын да болун, киһи же ихигер мебелин даже хамсаппакка тураңын краскалык консеп, оны тахамы шуе ден экономичный багайы. Билигин балағына қас билди ылга туох мебель, то рукко мебель диякка. Урукку качественный мебель казбиты ылга барылы жаһаныбын. Ол ону саңардан эрей дизайн оңорон билигинге уяга эти наха актуальный болла. Этиник хаңардан казбиты ыл инете агата оңорон сөп эбиттен хөп. Этинне кихи тугар семейный бюджеттер да экономия. Оны тон хүрдэх увлекательный текка интерьерный. Уна бейен интерьергер сөптү бәр жүйінері бейін талаган. Бу манна араз жүйіні барта бар, Мирабеллаға дағаны, перфекка дағаны, итеге сайта кейдехетіне оны көрі өккөт, араз жүйінің араз тоннары барта бар. Ол оны көріңіт, ол жүйінеріттен бейағыт, жүйінері талаңыт оңырыққытын сөптен әдебет. Тето бу краскаларга грунтовката лага барта бар, грунтовка адгезионный ден олата адгезия ден олата цепление, краска шүйдік состарына датыгар, онна краскан экономичный боларына датыр, бу адгезионный грунт каянда надо дегенлибин, потому что бу тоқ урукку мебеллер қараңа жүхінтен биһиги хырдык катахарабыт, эбетер биле лахтах тугу краскалыбыт, олиген бу грун обязательно надо. Бу маны бәйтер лахтах, матовый ден бар, глянцевый ден. Бу жүйе ден барыта уга хурулалар. Эки краскалар. Колобра бу лах 100 мл тәхеп, оны балағына 1-4 ден балағына оларда биһиги у эптәх битне, бардыр у эбилер, у эптәх битне биһине 300 мл болар. 300-500 мл болар сөп. Крас манна бар металлика, бу металлик бронза ден бар, металлик золото ден бар, антик золото ден бар. Бу холой декорга ке мебели кытытын керкетерге арахны доктор отделкалары оңорорга бунаханада. Оны бу краскалар универсальные краски ден. Олата балағына мебелкере эре барар болбатақтар. Бу краскаларынан бала кихи керамикаға да урхидон сөп, керамикаға да рухидон сөп, таңасқа да рухидон сөп, пластикка да түйерен сөп. Любой поверхностька барар ылдыспы, дывыппы, бардыр барар. Даже қолаура кеге дугу батарейканы, холодильнигі бардың краскалыға сөп. Мирабелла ден линия эме тух эка краска деннерсе, Мирабеллаға балағына составыгар мраморда, олеген кені балағына более қою, более укрывистай, онна балағына кенеке үшүйдік түгін тұттағына кене олық мандық тастыян қалар. Бұл мен қаста арас жүгінері балалар, арас миллилитрдәқтір. 100 миллилитрден 200 бөғын, 300, онна 500 миллилитрдәқтір балалар. Краскалар. Сөпчетінні білсегінерен тұрамын, оны табы мандық восктен бар, восктен финишный ден аттылар, или лағынан лақтыққын сөп, или лағына тұғынан воскынан сотуққын сөп. Едінен білеген тоқтары көрдіріғын. Бұл көрдіріғын бағарабын техникалары. Бұл лағына лессировка ден техника. Бұл лағына тоқ грунтовка лаватка обычный каптаңға 2 слой краска, 2 краска тұттылар. Манна мен қараңа күйе қытта маған красканы тұттылды. Лессировка денемен бұл маңы техника бар. Бұл маңы техника ене бар. Бұл лағына индонезийская лодка ден. Қастағаны слой красканан, восканан
бостугун колора каста сулой красканы эме оңорогон бу эме түрдөгөн тренинг техникалар. Тотон атын тохтары кенеге көрдөрөгөн. Жанаратак туралдар бит. Сөпчөнүн билген була мастер-класс көтөрөкүн багарабыт. Белем краскаламыт тумбага, телевизор тумбатыгар текстурный пастанан, буманны текстурный пастанан биги дизайннамыт трафареден төрөкүн он краскалаппыт. Онда бияхан нада трафаред араскыны. Трафареттер араскыны, арас быгылак трафареттер надалар мен билген буталым 5 трафареты талым. Шпатель, онна текстурная паста. Текстурная паста вот бейне наха кою болу так немаланы со временем турдана койдан калар. Наха кою болу так кене наха убагас болу так. Наха багас боллагана кене туга расплывайсы кынан калар. Да бейбилген хаотичный период. Каянданы кене ровно тюртехтен болбата улин хаотично бейбит произвольно периодце. Каянда ровный день болуктах. Шпатель бедер. Улыбыт. Трафарет тюрерге эме тохтах декка. Олох тоқтук ровнайдык тюрерге трафарет битин. Одан маны камсабатын надытер скотчна. Краскалырга үлбүрдәр вопрос то краскалырга то маны вопрос кирәче. Этап подготовки перекраски дене. Онтон краска кайдак состояниях болара, мебелки кайдак качестволах болара, онтон нахалыкан тодулуктах. Олен баланы корозун атылар жоммар постоянно этебин тохчен. Этап перекраски каянда тутулуктарын нада. Үшүтүк шкуркаланар. Шкуркалырга баланы бартын уста буттуден болбатак шкурканан просто поверхна нанып шершавай боларын надытыр алан береханада. Онтон эти эрке лахтах мебелleri краскалыр боллакытына урукку хирескөлгү саганага лахтах мебелleri хайыр болла калың эмайнан ур краскалыры диби мосты краска. Олон бу кайыр болакка каяндаганы шлифовальный машинкадан устуканады. Ол тугун шлифовальный машинкан ха шөйдүк тугун бартын устанылар махагардылы. Ол пентен ити билеген элбак байы кенеки тепай этон иттеккай элбак байы кияқан сакалы ыскаптар, копполор, остолар баалар эбит. Мен быйыл эме андык находкалакпын, антыйдын айын оңоругун. Ол онно каяндаган шлифовальный машинкадан устуканады. Антон билинге мебелдер баланы эти пленкалар ин токтор баалар. Ол пленкатын баланы тура тардан ылбаккаре өтүгү пардак өтүгү сылытан баран онну каятакка пилее кондостан келер.
Оланы кустан баран каян наганы олох шүйдүк суюк канады. Эрке мебель. Каянды шүйдүк суюк канады. Ол кенниттен обезжиривание ди. Обезжирьте даже новый мебель дилер. Обезжиривание обязательно кулуратинне арыта хыта калар дин. Оно хамай надежный обезжиривателлер баллар. Только хамай билигин надежный водка дихан. Водканы тон кырадык толка ватный диске хаян бараңын поверхын хан. Фотогон white spirit ингилерди white spirit баланы составыгар арылах. Олейн кенеке краскалап кенттен мебелки карарын таксын сөп. Олейн white spirit'ин тутуакы тоттук. Ол кенттен жүді суяна біз жирігінен бараңын кайыгыт. Грунтовка ден тымағын емет бедем адгезионный грунтовка. Нар бартын тонким слоем. Тонким слоем хатау. Етене кыратып уланар, тонким слоем хаттугут. Одан бараңыт 2 час каяндағаны тутан бараңыт 2 слоем хатау. Биги-билеген нар барда караңа мебеллери краскалыбыт. Олен балағына караңа мебеллери краскалыбыт хырдыктан тахарарга эхигилега теме акварельнен уруйдур курдук баллади. Караңатта хырдыкка уруйдурга элбех пайыз лой соттокутуна хотулар батта ол курдук. Олен балағына грунтовканы 2 слой каянды сотуктунады. Сөп. Ол кенеттен 2 слой грунтовка сотон бараңыт. Суукка болан бараңыт бийде краскалыгыт. Краскалыгыт эме тонким слоем. Нар бардым тонким слоем. Тонким слоем хотон баран 4 час болан бараңыт 2 слоем хотогут. Ол курдук даже до 4 слоев кайык коеп. Очо онна эти перфект линияга баллагына токтен. Полное твердение, эти краскалар түрген майды кураллар. Полное твердение 12 дней. Он окадылы бережное отношение, он окалы сарабайдан бистакетне. Вот прощай капут. Олейн баллагына идинне, иди тугун кайыккадан надо. Этап перекраски, подготовки, перекраски идине Аллах тутулуктан надо. Очоғынан ити сыстаңныр, хорохтор ити сыстаңныр болар өндилері. Хорохтор ыллар дағын грунтовка ламран сразу хоттоқторына қағланан келен сөп. Эветер сыстаңныр жер болон сөп. Онтон ити лаға тонкай бағай, тоқпай раз баялағы. На водной основе баланы хамай кии сыджар, это кухня, билген бары почти кухняны краскалылар. Куханный гарнитур. Ол кухняны балағына тугун лақтыр күдірдік. Билгеге постоянно туттар туга, ото комод деген комод деген қаямы қыдын сөп. Лақтағаққа бетінен үлгі қыдын сөп, потому что дем краскалар составтарыгар лақтақтыр. Тебеге маннык тугун опсайт туга көстүүтэ маннык болуктак идея бит. Анытын бу мастер-классы көтөрө хатабыт. Но бу халкытын өссү дааны манна ситере, өссү дааны манна өссү шүдүк токтан кайыра манна элбак. Бу просто бу грунтовкада манны көстө октага олен идинник бу колора көрөгөтче грунтовкада бу маған бу көстө грунтовка битен ити грунтовкада кинени көстө окта слой за слоем манны каятак бында кини постепенно бурду хабыллар.